Erokamano komedo kete Ramogi TV wadhi county ma Homa Bay. Komishona ma Homa Bay Moses Lilan ogolo siem mager ne dinde matho chuogore kod puonj mayore county no. Lilan okwayo jopiny mondo thegre gi dinde magalagala matuche kor gwenge kaka yor reso ngima kod mwandugi. Lilan loso kinde ma jadolo more county no podi nono kaluwore kod kit lamo kod puonj mage. Komishona no ne loso e nyasi mag madaraka mane otim Sindo. Nyasi no bende no yuore kod gavana ma Homa Bay Gladys Wanga e kind jotelo mamoko. Wanga ne ojiwo chenro mag geng'o iye ma ohiu e kind jopuonjre. You know, it makes no sense that we went to school. Mtu anakuja anasema ukiwa mgonjwa hakuna haja uende wapi? Sasa hiyo hospitali ya Sindo ilikuwa na jengo ya nini? Ama tuvunje hospitali tufanye kazi nyingine? Ukiambia wewe usikule ndio uende mbinguni. Kwani ni Biblia gani wewe unasoma? Na yeye mwenyewe anakula. Wakati tulishika anakasirikia sisi akiwa kule polisi, anasema ati mmechelewesha chakula. Hatutakaa tu, tutabeba watu jela. Hata huyo tu ya Ruri, hii mwingine ya hii Mwirendia na kule Kotkombuto ameenda Nyasi. Lakini tutatafuta yeye. It disturbs my heart that whenever I visit our health facilities, I meet young girls who should otherwise be in school, pregnant and about to deliver. We must change our attitude and let our children be. I urge our security apparatus and all civil society groups to join me in this fight and let our girls be. Parents, please let's talk to our children. Do not cover up those who impregnate our young girls.